Oui, bonjour. Bonsoir Yab. C'est Yab et Manaraketo. Voilà. Il a tsinra. Tonga soan tangaza tena toy soran tompo vita soa tany. Soran panafatry sy soran public jiaby njeta. Pandalondalo avao eto fa tsy hoe resaky iny fa resaky raha tsapiky. Sode eritseritsy nareo hoe hafa ny entana nafarana, hafa koa ny enta tonga. Kofa lida ihany nandrasana, mamigonsy roavy. Teta tsy aritsy iny fa tsy resaky anjany tsika fa resaky izany moa tavela mazangany sy namany. Mety manaraka koa ro ataony le resaky ataony amin'ny télé sy ny radio. Izay tenenina eto fa zahay tsy de niporo ny resahan'ny lery amin'ny télé mihitsy. Maro manko ty olo mivolany zahay voateny reny miconseiller azy sy naminy. Mbolao izy ipetraky amin'ny fiainany tranquille ao. Mbolao ny olo hitabataba zay raha tabatabain'olo. Mbola veliko ndraiky nareo olo tsy mahalala azy. Matoanareo miteny azy malaka nefa rehefa mahalala n'in'olo iny nareo de mitampina mivava jiaby. Faky miteny ny mpanaratsy sy ny mpanenjiky ny adversaire politique ndreo raha zay zafady ok. Fa nefa resako satria olo fantatro olo zay kontrano le olo de faky miteny anjana. Fa resaky androany resaky tsapiky no resako eto. Satria lasa vakoka iraisam-pirenena na patrimoine international ny tsapiky. Izay félicitations tsika iaby zao mbola tsy naneho hevitry mihitsy mikasiky ny tsapiky io. Fa androany avy miteny iza moa zay zaho hiteny anjana. Fa ny zavatra azoko tenena fotsiny hoe initiative nay sy zokobe Francis Turbo izy iny. Zay ny tena manalao tenena aminay. C'est Francis Turbo no nanao an'le initiative avec l'état malgache zany. Nangataka ny tsapiky mba ho patrimoine international de l'humanité amin'ny UNESCO. Zay fa de andrany sao de maro olo tsy mahay hoe raha fa ampanetreteny no tenenanay zay fa Saint Francis Turbo nanao ny zavatry iny de izy anany. De raha misy raha zay rehefa mameno dossier iny tsika de misy personne morale tsy maintsy atao anatiny ao, adresse mail, iny anaran'le personne, atao enquête kely, ny WhatsApp sy namany jeronao fa numéro ko any. Ravelonandro Mamy Belodin alias Mamy Gotso misoratrano. Zany j'ai pas fait ça pour moi, c'est pour le pays quoi. Ho any tandazatsika. De miresaky tsika hoe zao de misy programme natao ataon'ny fanjakana sy ny UNESCO hanova cérémonie bevata io atularany bientôt raha sitrapon'ny tompo. Zay mbola miketsiky azy ny ministère sy ny DG de fa arabaina dian'izao tsika gasy abiaby natafitra ny zavatry io any alefaso koa ny sanganasa ny rythme tsika sasany ampidiro fa maro misy critère ao jeronareo misity ny UNESCO fa azo atao fa nanovanay an'izany mba amparita kokoa ny vakoka atsika sady maro amin'ny vakoka amitsika eto zao manahaka ny ino ma papier peinte reny tsy haiko tsy amin'ny anarany gasy ny raha reny any olo hafa ty tompony olo Mauriciana ny tompony nefa ino ma ty taratasy security reny raha reny tsy haiko lambalandy ko ve antsika sa tsy haiko jeronao fa maro raha ohatran'izany maro raha tsy haiko milatsiny fa io tsapiky fotsiny teneniko. De lasa maro ny resaky mandeha efa zavatra tsara reny satria lasa miboraky ndraiky zany ny atin'ny tsapiky io sy ny afero sy ny cerveau sy ny cervelle atiary izany légende izany tsy légende izany roi izany reine izany zavatra tsara zany. Zahay votre petit serviteur, zahay tsy roi tsy reine tsy ino fa zao Mamy Gotso manao gadona tsapiky ao zao teraka ijeda tany anisan'ny nipoiry an'izany tsapiky zany. Raha ny tantaran'ny tsapiky io tsy misy mahay ny tantaran'io zany tsika fa vitsivitsy ty olo tena mahay an'io ary anatin'ny olo mahay ny histoire nipoiry an'ny tsapiky io babako niteraka ahy. Tsy hoe ampanetretena amin'ny tena zany maro ny olo mahay fa babako niteraka ahy anisan'ny mahay nipoiry an'izany tsapiky zany. De tsapiky io maro karazany io tsapiky io rehefa tena mboavy ny fotoana eritsahantsika am'izany fa androany fotsiny hoe félicitations tsika iabiaby tafiditra ao anatin'ny patrimoine international ny tsapiky zay mozika malagasy manaraky koa ry beko manaraky koa ry goliky manaraky koa ry tsalegy manaraky koa ry ragasy ndretrretra fa misy ny fanatiny any
fa tsy olana zany tsy olana zany fa io démarche atao samby atao le démarche de tsy olana fa ny vola hoe iano mahay iano anareo reto sapiky fa ny andiano reto sapiky zao tsy mitena anjany samby io patrimoine de l'humanité zay afaky manao aby jiaby tsy raha misy misoratsy hoe narany babany reny niano sapiky io de riano foana mahazo manao non mahazo manao an'io tsika iabiaby ze te hanao na olo baka Dego na olo baka ia na olo baka Jamaïque na olo baka Seychelles na olo baka Japon any afaky manao tsapiky aby lafa tiany atao manahaky reggae io ataotsika reggae moa ny baba mireny tsika tsy raha tsika namorany reggae fa olo hafa nefa tsika aby manao reggae abiaby de ho tsy raha tsika zany hoe tsy azo atao anareo ka fa ze andro tena légende Bob Marley tena manao non mozika zany plaisir fa tsy aly fomba de misy resa kelikely nandeha koa zay teo hoe namaky note de diso famaky ministre ralahy Gaskara de hoe tafiteny zavatra moderniser ny tiany teneny amin'ny zavatra iny fa tsy de resaky hoe aly fomba sady tsapiky zao koa lereo plaisir fa tsy raha aly fomba koa Zokobenay Tirika légende anisany ny olo tena nanday ny tsapiky io nanerana Madagasikara toy aloha nahaizany maro ty mpanao tsapiky maro ty talohan'ny Tirika fa lasa succès local le raha fa lafa nationalisevany Zokobe Tirika amizay raha iny de nanaraky zahay nanaraky zary fa asiko musique sy namany zanabavy rasoa raha fa ny tena nipoiriny tsapiky io maro raha zay ro ntatarahany ary misy karazany maro tsapiky io misy ny tsapiky mandoliny misy ny tsapiky hararavo misy ny tsapiky marovany misy ny tsapiky cordanilon re zay amizay voniavy amizay ny gitara électrique bakany anisan'ny mozika farany tanorany io tsapiky io tsy raha rafaelany io fa io samy manao zay tiany anaova azy gn'anay reny zao tsapiky disco tena zay misy nomevany le bandy rahalaitsika Julien le malagasy belge musicologue namoaka andray tena marina mety zay mety ny sasany koa tsapiky manaky anizao fa ndray io tsapiky disco ko io mbo io raha resaky tsapiky tsy maintsy miresaky mangoza io mahavelo ahy asakasaky nareo ze manao mahay ny tsapiky io ambony tany eto tsy hay tsapiky zao lereo raha mbatafara tsapiky zao ne raha nipoitsy baka amy Tsakaoro any nitoky baka amy Pecto ry Pecto zao ry Zokobe ray aman-dreny Zix sy ry ray aman-dreny Martialy nanao azy re mitovy taona amy papako zay volanako anareo babako anisany mahay tantarany tsapiky io fa zao tsy hiseho mahay anizany eto ty nipoirany manantena eny raha lahiko manantena ny Tirika anisany le plus grand guitariste de tsapiky haitsika ambony tany toy eto fier aho miteny aminareo fa tamizay tampany tao misy tontonko zay tao hoe Romualda namany papako zay nana instrument complet tao olo telo avao tolo azo zao nana gitara tamizany fotoana zany tampany tao papako tonton Romualda de mon père de manantena mbola kelikely ohatran'izao ry manantena siritiriky reny gitarany papako anisany lalaoviny zareo tampany tao à part quelques années après lasa légende ny tsapiky i Zokobe Tirika sy ry manantena ahoana moa tsy hafaly ahy amizany tsy ampirehareha ahy ary raha tsy hatafilitsy any tsapiky io anaty lioko atoy zao tena taijé tampany tao izezeko sa iny nisy ko Zokobenay zay niaraky antezata amin'ny tatuliara tao zezety anarany kay zeze kambana amy zezeky sa tompolazy toko vavy zezeky sa iny ndray baka any olo baka amitsika Tananarivo atoy nefa ito talenta naboaky ny Losibelia zany mafaly antimo atoy malaza tenga lolo tantara maro ny de zaho voteraky de nifanila trano aminay manahaky anizao misy Zokobe anisany namorona ny tsapiky tambony tany ato atao hoe Zafera Kolatsiky mbo velo anizao antaninareo tonton Zafera fa nitezay tamy tanako manahaky anizao donc zany tsapiky zany fa tanaty lioko mbo tsy tera koa de fa tanaty lioko atao tsapiky fa ty raha teko volany zany laha io tsapiky io maro ty olo mivolambola fahatany tsy mahay tantarany tsapiky io zany fa ny mahasoa azy zany samby midebatra samby sarotiny amle ino ty le vakoka tsika gasy samby mitena afaky manao tsapiky aby n'importe qui na évangélique na baka Dego na baka manahaky zao zany tanao salegy matanjaky be reny mihitsy aho fomba koa moa tsy antsokany Wawa na antsokany Jerry Marcos na antsokany Berotsaky Zokobe ko azy mahay salegy reo amizay mba mipetapetaky soa raha atao zay fotsiny atao fa io
vakoka internationaly ndaty vazaha manao azy zany tonga de matsiro be re tsy misy tompony zao iano tena manao tsapiky iano tena mahay non samby manao zay mahavelo tenany zay mahasoa tsapiky mampalaza azy zay fotsiny fa hatramizao aloha mbo anatin'ny le anara mandeha ny tsapiky eran'izao tontolo zao ny anarantena ny anarany zokobetiriky ny anarany iaby re jarifa zao mbo chanteurako tao hainareo tsara zany maro ny zokobeko tenda mihirako manantena ry to zokobe saidy sy namany maro ny zavatra teneny i volaniko anao zao losy Belias sy namany Perlin sy namany ejeda zaho teraky ejeda to misy amizany ry tahiry nanao ny hararavo zao ry teorakoto vao ry zokobe tompoky lahira be ry tsy tahaky maro ry boloko surtout zany boloko zany tsy mendriky sy tsapiko ao tesako anaty hira maro be zany mety maro no nanaran'olo tsy voatonoko etoa satria na zaho koa ndra zao mitendry tsapiko tsy raha mahay histoire tsapiko zao tsy afaky misehoa hoe zao mahay tsapiko fa kapohiko avao tonga de tendreko de malaza any de tian'olo any de zay ny plaisirako le hira foronoko ony andihizan'olo partout ary henoan'olo ary mahavelo ahy ça nourrit mon homme hozy ny vazaha mahay azy où est le problème iha ty afaky hanakanaky eo tsy mahazo manao tsapiko ngany babandreny loatsy tsapiko zao samby manao zaho mamory forono koa tenareo ataovy mahavelo anareo manaky tenay koa de plaisir pour tout le monde ny antsika ibaby ino ma problème amizany zay raha baiko ny tsapika averiko ndraiky le raha farapara initiative naisy Francis Turbo nanomboky an'izy io avec l'état malagasy nanao azy tamin'ny i raha ino ty UNESCO any de sorantompo fa nipasy le refasy koa le rythme-tsika de raha tahiny tompo efa teneniko le date 27-28 angamba zay antoliara lara antaotsika andeha zay koa andeha anto tena zahay tsy de manana budget zany ny ministère hanaovan'le raha fa miazaky tsika mifandaindreo aby ry zokobe gary ho avy any ry jarifa ry zahay ty bakatoy zokobe manantena alefako eto ny annonce koa nitady numéro ny zokobe zezeky fa numéro tamiko ato iny fa tsy mandeha harihary very ty rigotso nareo amorondava ao alaonareo numéro ny zezeky fa invité d'honneur izy amy raha io miezaky zahay hanafatra ny zokobe damily légende be any andafy any sy zokobe tiriky sy ry zalahy vazaha reny hanao an'le moa ty hanao an'le ho tonga amin'io 27-28 io atolarany miaraky tsy aby ty lokaly ty rahampela lelahy olobe anakaja hararavo muzika ny Sacré-Cœur mbola tsapiky aby samby karazany tsapiky io maro karazany tsapiky io zay anovantsika azy aby aby fa hajao soa fotsiny le raha atao soa be de milamina atsika zay no azo lazaina androany fa manome fotoanatsika atolarany hanovaro zaziny raha io de raha tsy misy ny sampona teneniko mialoha misy ino ma ty misy tokony misy maro boninahitra maro ho azony reo legendeny tsapiky reo iabiaby any amle fety any zay baibay tsika iaby zavady madandany mega kelikely fa zay zay so de gaga nareo da ihany nandrasana ka mamogotry ndray lasa miteny eto ya resaky tsapiky eto fa tsy resaky raha ny anjanja iny baibay tsika iaby bye bye